Magsukol ha, guru na to kayo doon. Inshallah, murah-murahan. May pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga waktu sin kita ni inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muna-muna ingkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tupud sadja pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta tap ibang patauron sin kita niyo in salawat iban sin salam natu papanghu natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahuli rin dito mga myulya barhulmat sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan hitukbal na muin pagsarang sukul kanyo daisab katan haamuin yari bihayaon kimikita timatayng hug si masabo amuin hain na binaybayan yari biyahon na tiranan itukbal na muin sa salam-salaman kanyo katan halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas dyan dito mga maastay manghudsing kami hapag-agama in kita niyo bihayaon masimasira yari hakitab amuin pagkabiyaksahan sin kita niyo at durusul muhimma li ammatil ummah amuin pangadjian man niyo tiyo din na inabutan sin kita niyo kitab ini maksud niya kundi sa mahaba haupo da sa in kita niyo amuin din na inabutan sin maniyo tiyo kahatihan na to sumawakato in kakaus-kausan sin kami hatungod sin palihalan sin kitab ini amuin ha tartiban niya bihayaon niya kita niyo ha pangadjian hikang putagpito ha amuin pagyanon at tahdir minasyirk wa anwa'il maasi ha palihalan amuin pagpaanib ha pagsakuto pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala iban na si mga uno-uno na tibayhuan hinang maasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ato magkulang maglabiin amuin pangadjian nato bihayaon pangadjian hikahang putagpito pagpaanib pagsirik patuhan Rabbul Alamin iban na sin amuin uno-uno na tibayhuan pagmaasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh rahimahullah darsus sabi' ashar at-tahdhir min asy-syirk wa anwa'il ma'asi. In agisin Syekh dayon di laong niyabihan amuin pangadjian hikang putagpito at-tahdhir min asy-syirk wa anwa'il ma'asi. Pag-anib daing haamuin hinang kasirikan pagsakuto patuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala iban nasin mga amuin hinang maksiat long niya al-hadaru wa tahdir min asy-syirk wa anwa'il ma'asi wa minha in pag-anib haamuin hinang kasirikan iban sin mga hinang maksiat long niya wa minha daing hamanga long niya as-sab'u al-mubiqat al-muhlikat amuin pito makapiligro makadilikado kato makajuljana makabinsana amuin makadilikado aun siya but nyari pito wahiya syirku billah amuin parakala piligro delikado makajuljana makabinsana habi akato manusia muna laong niya wahiya asyirku billah amuna yung pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala was sihr
iban sin pagsihir, paghinang sihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Iban na sinamuin pag-asag dugo, hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, haway roon kapatut. Wa aklu malil yatim. Iban sinamuin pagkaon sin alta sin anak yatim. Wa aklu riba. Iban na sin pagkaon sinamuin ganda riba. Wa tawalli yaumil zahab. Iban na sinamuin tumaykod hapag atubangan iban sin satru. Wa qadful muhsanatil ghafilat al mu'minat. Iban na sin amuin magtuhuma-tuhuma hamanga sila bariman babae sin hinang bukon marayaw, hinang amuin hikalummi sin kamaruan, haway roon kasabunalan niya. Demikian long niya, wa minha huququl walidain. Mapuas din dito, lamod day sablong na, demikian huququl walidain. Iban na sinamuin pagmaasiyat, padua maas. Wa qati'atur rahim. Iban na sinamuin pagbugto, simpal sugpatan, pagkasilasasin amuin, magkaukampong, magtautay manghud, maglawlasya. Wa syahadatul zur. Iban na sinamuin pagsaksi, singkaputingan. Wal ayman al-kadhiba. Damikian amuin pagsapasin puting. Bisan puting, tinya sapahan imparakala o misang puting. Wa ida'u al-jar. Iban na sinamuin pagdihil problema long tabihan hapang daig. Wa zulmun nasi fid dima'i wa amwali wal a'rad. Amuin pag-anyaya amanusya, daing naman haamuin pagpanaog dugo, pag-anyaya haalta, pag-anyaya hakamaruan. Wa surbul muskir. Iban na sinamuin pag-inom alak. Wa laibul qimar wa huwal maisir. Iban na sinamuin pagpanayamapus. Wal ghiba. Iban na sinamuin long tabihan pagdara bisara pagtumbi-tumbi. Wan namima. Ini ni maganggil day namuin dua ini. Amo mamisara kawhatao misambukong bunnal. Magdara bisara magtumbi-tumbi pakanya. Wa ghairu dhalik mimma nahallahu anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Iban nalong na sin amuin dugaing pareng ha mga nasabot yatto, amuin tiagahan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amu yatto magkulang maglawiin amuin kabtangan sin sheikh hatungod sin amuin pangadjian hikahang putag pito. Mga maas tay manghud namo pag-arama, biasin amuin limabay nasabot sin kita ni hapalihalan, sinamuin akhlak, iban sin adab, amuin laku tabiat, pangaddatan, marayaw, amuin doon dia akan katutan yung sin agamatan yung Islam, iban amuin pangaddatan, laku tabiat, adab, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban amuin mga nagkasabot na to, akhlak, adab, amuin pangaddatan, laku tabiat, dia akan katutan yung sin agamatan yung Islam. Inyat to, puas dahin dito, long tabihan, biya na sinagi, nasabot na to, inamuin, asabot sin sheikh, inamuin, mga pangaddatan bihato, supaya tinya kalanuan kita niyo, dahin nga mga hinang long tabihan, amuin, iyat to hinang sibi-sibi, bat inya tureng nga mga bukon long tabihan, do sarakula tuod, banging kita niyo at niya makasulang nga mga amuin pangaddatan, bukon marayaw, makahinang sing kita niyo pangaddatan, bukon marayaw, adab, bukon marayaw, iya tureng nga mga makalag kita niyo, do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin damikyan papagkahinato manusya.
Inyat tulong tabihan in nakaw na nasabot sin Sheikh amoy lima bay-labay yaon hati niya paglano daing kato taniyo daing mga hinang amoin sibi-sibi tiniabang nato kaya na lanuan ing ginhawa nato daing hinang at niya sibi-sibi insyaallah tinya marana to pa dakula lanuan nato muna daing haamuin laong tabihan hahinang amuin magtag na kita niyo rin habukon malaggo ang pakita niyo pamalaggo insyaallah subhanahu wa ta'ala. In Sheikh siyabot nin mga laong tabihan at yabo kong payatoh kalagguan saya rin kalagguan hati niya habihayaon sabab in sa laggo-laggo hinang amuin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin sa laggo-laggo din hakatan amo na yung pagtauhid patuhan na to Rabbul Alamin. Amo na yung pagtauhid patuhan na to Rabbul Alamin. Dahil nga mga laong tabihan amuin sa laggo-laggo kangian atawa sa ngi hinang in sa rayaw-rayaw hinang puntukan niya rin hakatan amo na yung pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sa ngi hinang amuin saan nyaya sintao pag hinawabaran niya amuin miyangi ito sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sa lagu-lagu dusa patuhan na to Rabbul Alamin amo na in pagsirik patuhan na to Rabbul Alamin amo na in pagsirik patuhan na to Rabbul Alamin nabihayaon amuin limabayaon hati niya dahil mga hinang marayaw katan dahil mga hinang marayaw katan, pangadatan sa rayaw-rayaw, adab sa rayaw-rayaw, bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala, subay na to day sab kahatihan, puas sinyat to, amoy nagkasabot na to limabay, hasupaya kita niyo maanib, indayang mga salagu-lagu, aniban sing kita niyo, halian sing kita niyo, jagahan sing kita niyo marayaw pandukahan, amo na in siyabot sin Sheikh kitab niya amuin panagnaan niya tulong niya as-sab'ul mubiqat amuin dahil mga pito parakala dusa sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab kulang maglawi hinamuin masabot na to bihayaw insyaallah habuk-habukon na tuman amunain pag-anib dahil hasyirik iban si mga amun tibayhuan sin hinang maksiat. Bukun naman amuin marayawin subay na to hatihon. Sambiling mangi subay na to dahil sab kaingatan bukun ni maksud hasupaya makahinang kau mangi sa makaanib kau makahali kau dahil hinang yaon sabab hinang yaon amu yaon hinang amuin hikapiligro kaymo. Misanin mga sila nakauna yato aon din mga sahabat sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bianakan Hudayfa radhiyallahu anhu yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani aon kabtangan dayang hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bianakan Hudayfa radhiyallahu anhu ajaman sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daong niya kaunan sin mga manusia magpangasubo sila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga hinang marayaw pag-ubos daw na sin Hudayfa radhiyallahu anhu wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani puas daw na rin ito inako amuin mga suboy sa bako si mga hinang bukun marayaw hinang mangi supaya kahalian ko kaaniban ko law nasin hambuk sahabat ini radhiyallahu anhu amu yatuin akiniya supaya kahalian niya in mga amuin hinang bangunin hinang mapatut
halian supaya imbiya kato tanyo makapaghalli. Sabab mataod bihayaw ni mga hinang bukun marayaw labi-labi na muna-muna amuin hinang idia akan iban sin hinang liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In lima bay nagkasabot sin kita niyo mga hinang karayawan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amuin hinang papaaniban ka to tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sabab iniyang parakala amuin makapiriglo. In pagpaanib sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo day nga mga hinang bukun marayaw. Sabab ini in hinang bukun marayaw dia darajat day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun isab sibu lang tabihan ni darajat niya. Na ini dia akan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in maghinang marayaw. Damikian inda akan sintuhan liang kita niyo amuin umanib lumayo day nga hinang amuin bukun isab marayaw. Sabab mataod day nga mga amuin nagkasabot halaw sin Quran na tumahamul liya atungod sin pagpahalli day nga hinang bukun marayaw. Day nga hinang amuin dusa Allah subhanahu wa ta'ala. Day nga hinang amuin kriminal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, aon day nga mga amuin dusa magkahinang simano siya patuhan Rabbul Alamin, amuin sa lagu-lagu dusa, wayroon kaampunan niya. Ang kanna, biya katutan yung manusia, wayroon malipas, day nga hadum iban sin adlaw, sibu da kaw natutug iban simbati in aun nagjajaka kay mo magsusulat nagihinang inyan diara aksin Allah subhanahu wa ta'ala nya tukataan kay nga tandasin Tuhan na Rabbul Alamin. In hinang sing kita niyo manahut maaslag mangi marayaw iniyan kaya iingatan nare-record iniyan aun doon diara aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil nasabot sin Tuhan na Rabbul Alamin haparman niya wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. In lusa ini aun siya biya nasabot yung Sheikh aun siya hati niya bay darajat siya aun darajat sinamuin hinang lusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Da siya butay ni wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. In tiap-tiap ununo katan amuin hinang sing kita manusia in iyan aun diara aksin Allah subhanahu wa ta'ala kasulat amuin kitab pagkusulatan sin hinang sin manusia wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. In hinang ta asibi iban sin dakula iniyan kaya susulat na yan katan. Hangkan na Allah subhanahu wa ta'ala naghubaya-hubaya to din papaanibon kita day nga mga hinang dusa, sibu dakan, amuin muna-muna asibi, atawakan labi luba ni malaggo. Sabab, in panagnaan magkahinang dusa sintaw, o waktu magtagna siya rin hasibi-sibi, ang papamalaggo. Ini ni ang paparman sin Tuhan na Rabbul Alamin in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Banging kaunan sing kita niyo amuin laung tabihan imanib daing ha mga amuin hinang dusa dakula liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini to ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga paldusahan sin kita niyo salta pasurun kita niyo pakasanyangan amunain surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yajtadibuna al-kaba'ira wal fawahisha illa al-lamam. Aun deng mga manusia amuin maghalli sila deng mga hinang amuin dusa rakula hinang bukun barayaw damikian iban dusa amuin sibi-sibi.
walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan ini maksud atin niya in hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun darajat niya aun tibayhuan niya bukun siya amuin sibu in darajat niya in panagnaan siya bucin syik amuna in sa lagu-lagu panagnaan darajat maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in hikawa si manusia daingha ka Islam niya mattu pa kakupuran. Dan ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. In Allah subhanahu wa ta'ala bukun niya kabayaan in amuin pagkupur iban sin paghinang dusa dakula iban sin sibi-sibi. Dan ini siyabot sin mga ulama amuin aum piagbiddaan sin kufur din di ayat iban sin fusuk pagyanon iban sin isyan. In kufur amunain hinang bangkaw makahinang kaniya hikawa amurain haamuin ka Islam matu pakakupuran. In fusuk pagyanon di laung nila amunain mga hinang dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin isyan amunain mababaisab din haamuin dusa rakula patuhan na to Rabbul Alamin. Inya to atinya beta sin Allah subhanahu wa ta'ala in paghinang dusa bukun siya hamuin hang kadarajat. Bukun siya amuin hang kadarajat atinya subay na to kaingatan bang unutod in hinang amuin bang kita makahinang makawa kita daingha lauman sing ka Islam mattu pakakupuran. Demikian mga hinang dakula dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sinamuin hinang laung tabihan bukun isab nakalamu deng mga amuin dusa rakula patuhan na to Rabbul Alamin. Ini ni nasabot dahil sa Quran inamun laung tabihan bang unuin piagbiddaan sin dusa rakula atau in dusa rakula iban sinamuin dusa asibi. Biya na sin amuin nasabut halom sin Quran halapal dua Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. In amuin siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala in palihalan sin dhunub amuin dosa iban sin sayyiat in pagyanun long tabihan amuin dhunub huna amuin mga dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sayyiat amuin hinang bukun marayaw amuna in mga laung tabihan amuin dusa asibi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban laung tabihan in mga ayat amuin manunjuki in aun in dusa rakula iban sin aun in dusa asibi inyat tulong tabihan mataud siya bukun sadyayat tulong ta inamuin ayat. Siya na ito nagkasabot na to long tabihan amuin palihalan misal. Ang kana biasin amuin long tabihan mga dusa asibi amuin maampun siya labay sinamuin pagtaat ibadat yung mga ibadat dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ang mga amuin dusa subay mutod siya pagtawbatan amuin sumanggup kau tuod hindi na kau mag-isab-isab di na kau magbalik pahinang yaon mga kau ampun kaampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dahil mga laung tabihan amuin dusa mapuas sa inito laung tabihan amuin maampun siya makiparat siya si mga ibadat labi luwa namon ibadat sa lagu-lagu mga ibadat dakula biasin amuin siyabot sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin hadis sinjunjungan amuin hadis sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun
ma bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Aun dayng mga amuin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala puas dayng hinang dakula in awin kiparat niya amunain sambahayang 5 waktu. Iban sinamuin sambahayang Jumat, dayng ha Jumat pa Jumat. Iban sin pagpuasa Ramadan pa Ramadan. Mukaffiratun ma bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Inian amuin makaampun makakiparat ha mga dusayat to ayaw sadya inamuin dusarakula. Sabab in dusarakula subay tuod pagtaubatan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin di na kaw mag-isab-isab tinggalan muna in mga hinangyat to di na kaw amuin matto kanya magbalik iban sinamuin desidido na kaw tuod magtaat amuin magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apalihalan mga maastay manghudna mo pag-agama. Apalihalan sin amuin subay kita niyo imingat si mga hinang bukon marayaw amuin hinang langgar sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inian kalagihan tuod sing kita niyo labi-labi na hasaman sing kita niyo bihayaon amuin timaod na amuin indagin isbarapa. Sababin tao bihayaon aun waktu imiingat siya di majaga siya sinamuin jasad niya yaon di kamudarat di kamudaratan di kugdanan sakit amuin nagjajaga siya sin pagkaon sin pagtug sin katan bangman amuin di tapuan sin sakit wala niya iingat isab marayaw amuin bang siya katapuan sin sakit amuin sakit sa lagu-lagu ikabin sana simbaran niya ginhawa niya deng naman deng di hadunya niya sambil papag-akhirat niya mataod deng hamangalaong tabihan manusia hajaman hajaman na tubihayaon amuin kikita niya in karayawan katan sin anggaw ta niya sin jasad niya ihalian niya dahing naman hapagkaon hapag-inom amuin ununo na katan bangman in baran niya yung di tapuan sinamuin ununo na hikamudarat kaniya sa wala niya hiyati marayaw wala niya ingat marayaw isab in uno im mga sakit uno im mga mangi amuin bang siya kugdanan bang siya makarugtol hayat to amuin kapiligruhan day sab hikabin sana hika mudarat sinamuin anggaw ta niya dahil hindi naman hadunya sambil paadlaw akhirat baha habiyayaon hazaman sin kita niyo mga palangungan na mga pag-agama hasabab sin amuin in manusia in focus nila in akal nila nakakaon na sadya papalihalan sin pagparuli nila sin pagdunya nila wala nila na hiyati marayaw ingat marayaw in pag-agama nila habiyayaon zaman timaod in manusia amuin na jahil wala na kaingat wala na imingat sinamuin pag-agama amuin wajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala kanna dawrug tulmat tumari ang mga hinang amuin liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala di nila nakaingatan in hinangyat to bang uno na inini ayaw sin kita niyo blimon hasusungon inisiyo-siyo in blimon na to in taksilon sin kita niyo muna in ginhawabaran sin kita niyo bang kita niyo way nakahati way nakaingat sinamuin uno naman inipapahati inipapaingat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biadin kita niyo magtuyo haamuin hikasalamat sin anggaw ta sin jasad sin kita niyo subay labi in tuyo nato amuin bang biadin hikasalamat sin jasad iban sin nyawa nato amuin hikarayaw sin dunya sin kita niyo labi-labi na in pag-akhirat sin kita niyo biya na sinagi mga maastay manghud na mga pag-agama
hazaman sing kita ni bihayaon, yari kita ni hazaman amuin manusia nalilirap sinamuin palihalan buku namuin kaunahan kalikapan sa amuin wayroon pagduarwa hikataasin darajat niya hikarayaw ka na hikasalamat dahil haamuin kabinsanaan niya wala niya rihil in waktu niya wala niya hiyati dahil di aun baita sin Sheikh dahil di long niya qala rahimahullah al-hadar wa tahdir min asyirk wa anwa'il ma'asi wa minha as-sab'ul mubiqatil muhlikat yung panagnaan amuin sabot niya al-hadar wa tahdir min asyirk amuin subay kita niyo mag-anib iban si magpaanib sindukay ding kato taniyo hapalihalan simpagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala iban na si mga amuin uno-uno na tibayhuan amuin hinang maasiyat sabab panagnaan siabot niya rin di hapalihalan amuin panagnaan subay sing kita niyo aniban subay sing kita niyo halian amunain pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain in salagu-lagu dusa patuhan na tu Rabbul Alamin wa minha as-sab'ul mubiqatul muhlikat iban na mapuas din tulay ng mga sirik iban sim mga tibayhuan sin hinang maksiat amunain as-sab'ul mubiqatul muhlikat amuin pito ini nasabot hadis sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papahalian papaaniban kato amuin hikajuljana hikabinsana kato dahil hindi naman hadunya muna sambil paadlaw akhirat in sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat hali kamu daing hamanga amuin pito parakala hikabinsana hikakangi hikajuljana kaniyo qalu ya Rasulullah wa mahun law na si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno naman yung pagbahasahon mo pagyanon mo ya Rasulullah qala asyirku billah panagnaan amunain pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala was-sihr iban na pagsihir wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq amuin pag-asag dugo hawayron kapatut wa aklul riba iban sinamuin pagkaon sing ganda riba wa aklu malil yatim iban sin pagkaon sin alta sin mga anak yatim wa tawalli yawmaz zahab wa qadful muhsanatil ghafilat mu'minatil ghafilat iban sinamuin pagtaykuri pag-atubang iban sin satro iban sin pagtuhuma panukod ang mga sila bariman babae hawayroon kasabunalan niya manukod manuhuma si mga hinang amuin kamaruan si mga kababaihan mu'min inyaturay nga mga amon Diyos arakula papahalian sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in maana sinamuin papaanibon kita niusin Rasul sallallahu alaihi wasallam at niya papalayuon kita niusin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga amuin na sabot yato bukon naman long tabihan amuy ato'y namuin dusa na sabot amoy long tapito na sadyato'y namuin parakala inhalian sing kita niyo mataod inamuin dahil nga mga long tabiya dusa rakula amuin papahalian kato tanyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon naman amuin pituyat to sabab aun dahil nga mga hadis amuin dukaing nasabot dahil nga mga hinang dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagsirik pagmaasya harwa maas iban sin pagsaksi sin puting angkan na Nabiullah Ibrahim alaihi salam
Dahil nga mga amuin panagnaan, papaaniban kato tanyo, panagnaan do sa rakula, papahalian, papalayuon kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na inhinang amuin pagsirik patuhan Rabbul Alamin. In Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dahil nga mga nasabot dua niya pa Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Amuin magpatilibo na ko, ya Allah, iban si mga anak apo ko, amuin mga kaanakan ko, amuin makapag-ibadat pa mga barhala. Maksud dito hati niya, amuin makalayo, dahil nga amuin kataan hinang sabab hikakatto pa amuin pag-ibadat at tawakan pagtag-ipon, pagsumba, paamuin mga barhala, amuin liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na simparman sin Tuhan Rabbul Alamin, wala takrabun zina, amuin papalayoon kita niyo, dahil hinang amuin hinang pagzina piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to, tiyawag siya rin mga amuin do sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab liannaha muhlika lipa'iliha fi dunyahu wa ukhra. Dahil nga sabiat to, amuin makajulja na, makabinsana, hatag hinangan kaniya, dahil hindi naman ha dunya, sambil paadlaw akhirat. Dahil nga sabiat to, piya pahali kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala, iban nasin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha mga hinang amuin, hinang nasabot sin kita niyo, hinang dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna sabot dahil ito, amunain pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hinang sirik, amunain hamaksud niya taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqillah o fi syai'in min khasaisillah. Amunain dihilan mo limbang in Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan mo siya limbang in Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga kapatut niya, iban ha mga amuin long tabihan, amuin tartanto, manunjuki, pakapatut kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin mano siya, amuin, dihilan niya limbang in Allah subhanahu wa ta'ala, muna ha kapatut sin Tuhan Rabbul Alamin, batin Tuhan Rabbul Alamin, dahil ha mga amuin kapatut niya, in subay, in pag-ibadat, kataan, pagtag-ipon, tudyo sadya, mattu pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ampain, mga nasabot na to panagnaan, amunain palihalan, pagsirik, patuhan Rabbul Alamin, sababin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot sa mga ayat, sintuhan na to Rabbul Alamin, hapalihalan, sinamuin pagsirik, pagsakuto kaniya, aun parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunal tulin Allah subhanahu wa ta'ala, di tun siya umampun magmaap mga sila amuin nakapagsakuto nakapagsirik kaniya, ampunon niya na ingkatan dusa, puas dahil dito amuin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan in amuin long tabihan, junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin iyan na sintuhan nato Rabbul Alamin, malaingkan asal biyaban daan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin iya ampun na miya maap na in dosa niya nakauna, iban sin susungon sa aung paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatan na amaluk wala takunan na minal khasirin. Ya Muhammad, bang sadya kau amuin nagsirik, marika ko la yahbatan na amaluk, in amuin papasun na mo kataan, in kataan hinang mo, kataan ibadat mo hinang mo, kataan marayaw papas wayroon at to sa uton mo.
wala takunanna minal khasirin. Sal tahadlaw gana-gana makalamud nakaw daing ha mga amuin tao, amuin laong tabihan, tao lusong, tao sa lugi-lugi adlaw akhirat. Aun hindi mga palangong na pag-aka maamuin laong ta kahatihan ta bang biya diin in amuin uno naman impyag biddaan sin dusa rakula iban sinamuin dusa asibi. Indeng mga alamat long tabihan pangilahan tay namuin dusa yan dakula bang takitaon dungugon basahon ni namuin Quran mahamul liya yan doon kya lukis iban long tabihan hadis sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun palihalan doon amuin taghinangan kaniya lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun doon lang ng palihalan amuin mga paglaanat amang kakahinang yaon hisiyusuy amuin makahinang kaniya. Atawakan amuin hiaram kaniya impagsulsul ka. Atawakan amuin aun doon papahalian tud kato isiyusuy makahinang yaon hati niya wayrong pagduarwa hapinal ka jahannam. Atawa nasabot dahin doon inamuin mga amuin long tabihan dumatong doon inamuin dukal bungsisin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan long taamuin isiyusuy taghinangan kaniya biya sinagin na tukay na amuin la natun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa amuin bang siya makahinang sinhinang yaon lamod siya rin mga amuin laong tabihan bukon tao nag-iiman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Natumtumon sing kita yung mga maastay manghud palangungan na pag-aka ma Islam biya na sinagi in amuin sa lagu-lagu do sa rakula iban sinamuin kapiligruhan niya atawakan sa lagu-lagu do sa rakula iban sinamuin do sa makapiligro tuod amo na yung pagsirik Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna piao na sinsik at amun piao na sinsik haday nga mga amuin do sa rakula patuhan Rabbul Alamin amo na impalihalan sinamuin pagsirik patuhan Rabbul Alamin. Amo na palihalan pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sa lagu-lagu iban amuin makapeligro daing ha mga amuin do sa rakula panagnaan halian sin kita amo na in pagsakuto pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun daing ha mga maksiat iniyan tahtal masya amuin bangin Allah subhanahu wa ta'ala ampunon kaw maampun kaw bang di nari ada pun in pagsirik patuhan Rabbul Alamin tantuhan na imbaran mo bang ko nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na kaampunan sin tao hisiyusuin magsirik patuhan Rabbul Alamin hamun ayat nasabot sin kita nyo kaina aun pa long tabihan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amun dugay na kasirikan walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر amuin mga sila way nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala way nangin duwain din Allah subhanahu wa ta'ala sabab in amuin pagdua duwain din Allah subhanahu wa ta'ala pangayo-ngayo duwain din kanin yan din mga atin niya hinang kasirikan patuhan na to Rabbul Alamin. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun. Namikyan nasabot dahil dito do sa rakula amuin long tabihan pag-anyaya pag-asagduko long tabihan iban na sinamuin siyabot din pagzina. Amuhin ang zina ini rin mga do sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intiag na anday dito amo na impagsirik patuhan na to Rabbul Alamin. Damikyan nasabot si mga long tabihan nasabot dahil sa balong sing Quran insaan niya manusia pag ginhawabaran niya amuin iyan niya liaukan niya
pagsirik pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanaon siyabot sin Tuhan na Rabbul Alamin, biyan akan Luqmanul Hakim suratul Luqman, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini dahil mga amuin pagtarbiya panagnaan pakaanakan. In panagnaan amuin patumtum hibulansang papahalian papaaniban hibay ta marayaw papahati marayaw pangakaanakan amunain pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ini beta sin Allah subhanahu wa ta'ala inna syirka la zulmun azim. Sabab yung pagsirik, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini dahil mga amuin sa laguan niya sin manusia paghinhawabaran niya. Amunin sa laguan niya sin manusia paghinhawabaran niya. Wayroon na sa laguan niya sin manusia pabaran niya amuna in bang siya nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hadlaw akhirat, hadlaw kana inyan mga sila amuin nakasud kaya tilakbo pa pinal ka jahannam aw parman sin Allah subhanahu wa ta'ala law niyatallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. In mga manusia mamung dahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana way sa isab kami long na nabihay ni bangsadya kami amuin way nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaksud dito way sa isab kami nakakari pa apinal ka jahannam ini bangini kami nakapag tauhid pa Tuhan Rabbul Alamin di kami masiksa di kami hikatilakbo mari paamuin nalka naglalakab labing kayo akan narain dito suway amuin maganib impakaniya dayeng sinamuin dayeng sin maganib impakaniya amuin palihalan pagsirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab panagnaan amuin hinang sa lagu dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin dusa wayroon na kaampunan kaniya amuna in pagsirik patuhan Rabbul Alamin. Isiyusyureng mga manusia in nagsirik patuhan niya Rabbul Alamin way pagduarwa makakuha siya dahil hadaira sin ka-Islam matto pakakupuran iban lagi hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na huwat-huwaton niya ampunon siya sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan na misampay nabi, misampay siyo, bang amuin nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon niya to kaampunan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iabutan siya sin kamatay, wayroon nakapagbalik pa tauhid, way nakapagtauhid nagbalik, iabutan sin kamatay, halom kasirikan, wayroon niya to atin niya, abon niya, wayroon daw hutan niya, ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wayroon na amuin, di kabayaan, wayroon na dusa sa lagu-lagu, wayroon na amuin biutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin long tabihan dusa ingkatan dusa maampun niya sa habuk din amuin dusa di maampun di mamaab sin Allah subhanahu wa ta'ala bang imanu sayaw nagsakutukan niya bang iabutan sin kamatay habiatun dagbus wayroon amuin madauhat niya kaampunan wayroon chance niya amuin long tabihan amuin makakuha din kabinsanaan. Ang kanyang parman sin Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Isiu-siu inamuin din katutaniyo nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala haramun kanyain sulga wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. In susungon niya amun na pinal ka jahannam na wayroon amang sila amuin naganyaya nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala nanganyaya sing ginhawa nila nagsirik sila nagsakuto patuhan inaon pa makatawang kanila dahil nga sabiat to mga palangungan na pag-agama inhinang amuin pagsirik patuhan biya nasabot hadis sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin panagnaan dusa sa lagu-lagu amuin hikabin sana hikajulja na manusia dahil hindi naman ha dunya sambil paadlaw akhirat na insyaallah subhanahu wa ta'ala
impakaniya suway maghalli. Uno no tibayhuan amuin sirik. Sababin sirik bukun sa jalong tabian hamuk tibayhuan niya. Matao din tibayhuan niya. Uno no tibayhuan sin sirik, hangan sirik. Suway imano siya maganib. Sababin naghukum yan, bukun yan hukuman sin manusia. In hukuman sin pagsirik, ini an hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan daki alimpal halom sin Quran. Mahamulya dahing hapanagnaan sinamuin Quran sambil pakai napusan. Iban in kamatauran agad amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran palihalan sin pagtauhid. Iban sinang pag-anib dahing hamuin kasirikan. Sabab in pagtauhid hinang ibadat sa lagu-lagu. Sa misan siya malaggo bang mo at niya nagsirik kaw malubo siya to sin pagsirik patuhan na to Rabbul Alamin. Dahil nga sabya to subayin pakanya maghalli dahil nga hinang amuin kasirikan uno na tibayhuan sin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala hangan sirik habay ta sin Quran iban sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay maghalli in pakanya ring kato sabab iniyan makalarakyan makagawa sinamuin ikawa sin kaislam sin deng hambuk deng kato matupakakupulan iban inian makapapas sin kataan hinang sin kita niyo dahil di naman hadunya ini wairun madawhat na tuununo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli patubtubon namon asadjara dito kulang labi bangsaw pa maon mga kabtangan namo wala imamu inyat to deng kamu sadya bangaon sa pa imamu inyat to ba taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amuyat tuin suway akarun sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala magmaap kamo bangaon mga kasaan namo iban patubtubon namo na sa jarain dito magsarang sukul kami kanyukatan ha mga way nagbatilaw liyaribayaon timatayng hug dimurungog kimi kita biya na sinagi in pagsukul namo tap mo kanyo puas sin pagsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala demikian hitokbal namo magbalik inamuin salam kasila sa kanyukatan halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ubus na. Tayo wabarakatuh po pengajian. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami tiranan tunatun na diungog iin sa tingkat-tingkat pangad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.